Smo počeli? Ne, nismo počeli. Ćao svima, evo nas u još jednoj epizodi Zezanje. Šljiva. Da, sponzor ove emisije je šljiva. Znači oni nama Da, plaćaju što mi njih jedemo, logično. znači bože. Mi ćemo da jedemo šljive u ovoj epizodi, mada su ostali još... Porazumi se. 4, 5, koliko su ostale? 1, 2, 3, 4, 4. Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5. Ostalo se još 5 šljiva, ko da smo... Da ne kažem, da? Vidite moje obrve. I rekao sam, sponsor ove emisije je... Sponsor. Počnimo, mada smo počeli što tkada. Ćao svima, Zezanje. Gdje si Miks, druže, stari, nisam te vidio upravo sad. Ali nisam pitao šta radimo. Šta radiš? Jedan sponsor. Inače, želim posebno pozdravim Njemanju Damjanu Bucka, Strahinja, Strale Milovanović, Gafija, Strahinju Milovanov i mene, i Miksa. I mog pokojnog deda, da vidi ovaj klip. Sani. Nije mi ode telefon. Zamislite da mi je... Zamislite da mi je ovo sad telefon, ovo slušalice kao. Hello, da li si ti mene to pozdravio u klipu, ha? Ne, nisam. Hvala što jesi, a što nisi? Zato ćemo tek da se dogovorimo, be. Da. Okej, bolje čutim. Ako vas zanima šta sad radimo na kompu, pošto sad tu u drugoj sobi mojoj. Ovo radimo, da. To radimo, logično. Šalim se. Znači ljudi, mi smo podzemni gejmeri. Gejmeri! Inače, ovo je moja kuća, da znate. Njegova kuća. Ovo je moja druga soba, ljudi i brinete. Ako zanima, znači imamo tu i skener mi, da. Moki, uzmi kameru u ruke. Gdje je kamera? Aha. Znači, HP. Sve smo stručili. Okreni na drugu stranu konju. Čekaj. Znači, bre, okrenite, bre, si glup. Znači, tu je skener. Znači, evo, otvorit ću ga da vidite kako... Ako mi ispadne laptop, Laptop, tablet, vadno konju. taj isti djavo. Pogledaj ovo. Pogledaj unutra, snimi to. Unutra, bre. Oh yeah. To je taj čuveni skener. Ako ste corave niste vidjeli, sigurno. Da, zato vidite. Sponzor ove emisije je Koštica. Evo. Kao što vidite, alo, skloni ovaj papir da ga natikaju. Kao što vidite, ja sam sponzor ove emisije. Znači, evo. Mihajlo Krsta Krselski. Čak da je natikarim. I ovdje inače piše Mihajlo, da one koji su čoravi. Gdje je tu neko špicu? Govno. Ovdje, pored mene. I pored tebe. I da, ljudi, znači, bit će gameplaya, znači tu... Da znate, sljedeći klip je Ice Bucket Challenge, možemo i odmah. Možemo odmah posle ovo. Znači, ljudi, obavezno pogledajte taj klip, ako već niste, a nismo ga što snimili. Ako vam se vidio ovaj klip, like, share, subscribe, vidimo se u drugom klipu, ćao!